amahoro meze neza basha we twahebanye sinera kubwiye ko hari akantu nzokora bashinze ari agakoze basha naruguruye alimentation ngaha basha madami wawe ntazo yigora agenda handi azozaza hanyene ahubwo nimba uri hafi nuze ndakwereke kugira ngo nibizoze biramugora arinda kuja hirya no hino ngo ariko arondera yagurira ibintu naruguruye alimentation nini ya kabisa ikwije kila kintu cyose kirimo mego sawa nyaruka Halo? Uri ingo unsangi reka mbe bashaka ndakwereka ingene ushobora kuhatoranya ahantu nsanga kuri iri barabara riduga rija muri ville ahanyene muri ville haruguru ya yanzu ya etage ukuye uco habona okay ingo sawa amugire surprise umuhungu wanje ndabizi ubuzi bwose baraza gusaba akabura bamwimakazi bamujuragiza ibi ni ibintu bitoye ndazi uko bica birangira byose. Mama uri mu Tanzania ni mu Zambia? Ashi ni mu Tanzania wanjye. Mu Tanzania? Nagiye kwa Tanzania baje. Ngahumura uburi distance yayi. Ni sawa nawe? Ni sawa kabisa. Ndakubaze kwanza. None uyu mukobwa yitwa Misiri. Nimba ari Misiri nyine nimba ntananiye. No kunyene ngo Misiri. Inde? Misiri yambwiye yitwa Misiri sinzi. Misiri ni. Sije mukobwa ugiye kunyereka aho nzoza ndarara. Oya yitwa Linda. Misiri. Ujya Misiri abikuye he? Misiri. Basi yambwiye ni namwita iryo zina ryitwa yambari bari. Wadonye ndamwita Misiri. Nabonye ngo ntiyorohe. Niko ba kanyari nekaragiye ngo Misiri nibabwiye. Yitwa Linda. Misiri. Basi nabonye ngo ntiyorohe. Oya. Ibyo ngaha byo bimeze gute? We ni wamenyereye ngira ntiraga. Yewe burya hano nakwize imyaka 10. Yewe urakazi. Geraje ngana ntaramera ubwanwa. Nkiri kadogo bamamagara kadogo mwarabu urumva. Izikana ndamera ubwanwa nginga. Ibyo ngaha genda bigido agista Z. Agafaranga ndacisha ngo kuje burya nahereye mu yindi. Bivuze ngo we ni waciye niba n'umujyande. No muri yagamutama. Ni no ku ntebe y'ishuri ntaho. Uresa. Uracunga. Rero. Mbiriza. Ujya mukobwa yakubwiye Linda yitwa Linda kana ndetse Linda. Urumva. Yigira umunyamahanga ni kwameza. Ibintu byose burya biramushisha. Urumva n'isazi idumye gusa biramushisha. Naburi cyo avuga. Urashumva? Rero uzi umufata kujya nyina ameze niko ameze niko Imana yamuremye. Hari ibintu burya udashobora guhindura ku muntu. Urashumva? Icyo ni cyane. Mahujja Javidan. Urumva Javidan. Ibyo zina umaze kubyumva mu Burundi wowe. Ya ni Tanzania. Igeze n'injya baturuki. Uracumva? Ujya Javidan mahujja. Ujya umuntu yavuye mu ijuru akoroga ku isi. Umutima wiwe mwiza, kwenye mu buntu bwiza bwo kwisura ndiko ateye no ku mutima. Ni ntungane n'umva umuntu atabanye neza na mahujja Javidan. Uyo azoba ari umurozi. Azoba aroga
urumva azoba aronka ikintu cyane kugira kabiri ni umuntu w'umunyamahoro uracyumva wowe ukore gusa ibyo akubwiye byose ashize umusanga ari poa hari ubundi rero umugabo wiwe Faruki ujya Mutama ibize ndakubwira ngenda kuvunira akagohe ndagucira gake wumva ibyo ndakubariye ndavuga ngo winjira mu ishyamba utazi ukakibona utazi jese ngene kunjira mu ishyamba utazi ngene kunjira mu ishyamba uzi kugira ngo ukibone uzi urashumva ujya Mutama ni Tatra n'ugwembe ikintu cyitwa inkumi urashumva ikintu cyitwa inkumi urumva ujya Mutama jewe kuva nagendeye kuri inosi cyangwa abona umuntu akunda inkumi n'umuntu bafamye urashumva mbona umenga aratekereza bavuga ngo ivu rihoze nje ryose inzu rikurindira uzomumenya neza uze umwami kure natora ngo umuyanya natora ngo uyu ngo ni mubanyi ngo ni biki ni umuntu uvuze akayobe mama wanje kuri kizuba basha nago nawasanya amenyo kuri muze Faruki azoyahongota bashi yose yandike mwivugushe ngo sihuri ari wa uzakora ngaha yitwa Fitina namubwiye uko nyine bwa mbere urumva rero wowe ugerageze ibyi wawe utekane ukore akazi kiwawe abo bantu ubane nabo uko bameze muzehe mwame kure kuko ni Tatra ujya gwendo rwa Tatra uraruzi nyine rwakeye ndaruzi shishije gukunda urucya rutabura niko ameze ku nkumi uyu ntuze Linda umunyamahanga ufata uko ari babuja nawe umunyamahoro James icyo namwemera vraiment areze anyemerera ikintu vraiment arakinkorera yavuze ngo iduka ariko je ndatangiye ko mbonye alimentation kabisa barabemera cyane umbwira muzamaga yagura iduka ariko iwaje kwa kaneza gasanzwe bikiri biki kuraba undi yavuga nakibera gusa uko hajya nagine kugira n'ibiki gusaba akazi banyuma n'ibiki ujya imana bigise ntawe bitone ikintu cyazi vuga ati hari ikintu cyo kuyapanga niwe nyabakiriya bazobona kese station mbona hari ya ni station ijya ni station hajya haroni ari kwikaburimbo ari sawa cyane sivyo Garoni uvuye hariya ukamanuka kwa Ndarusasiye kuhajya tukacumanuka ijya alimentation niyo nanjye natungu sinari makaso mimi beze nk'iyi harabaye mu kizungu ayo mwanza boga tugiye kwa Hisham Classic naona hariya hejuru Hisham Classic agatuna gakwiriye kabisa abo rero gusaba ishaka dukorana nje ko cyacongeza cyangwa igifaransa oya ngari ibintu hari ibyo gusaba alimentation z'abazungu wumvira ko ucyo uzonkorera urumva nzenzo bandi kuri case sivyo uri cyo nzogutuma none uraza kubisoma amazina ndaba ayaje byo kubisoma noze mu wa gatandatu kugeraho mu babuze kumenya gusoma uri cyo shaka kuko uraza ahantu ushaka kuba bakiriya benshi bibasangira biragoranye shaka je ugura bampe bitundu uzanira uzana kunuze kuri case wanje jewe ngira nakira amafaranga sivyo doka tusora fashaje kuko warashimira guhakazi barundi sivyo nawe muhinzanye atahadufise abuya kiroroje ntaribi kandi ikindi naco akora neza kabisa ikindi naco korona jewe yakushika nka muto birangora kubera amabuti yaje ikora amabuti kusanga ari menshi we kwirwa ngaha gusa nashaka kududura jene hajya hepfo syaje hepfo cyangwa mubwisha nkata mbashitse ho shaka kududura tagaha basa 10 n'imwe y'ubugoye amenye 10 ni kure oya saku nane gani masai saa 10:30 waje bagiye gusenga alfajiri hajya oya ushaka zo twinge alo mwaje gusenga alfajiri agashikina hasa masani agasukari ko bagahita najya mu matondo mugatoshira masani mari ari abakiri mu joro
wewe saa 10 yagiye igisibo ciki saa 11 sawa urumva saa 11 sawa ukabyuka kare ukaza kugurura sibyo kugira abantu bamenyereye yuko ibyuka ry'amabyuko niba tumenye ko banabyuka sibyo reka nuriyo nkuko ndayijana umitera indunga ndayijana agira bari tuyibage kwanza ndagenda isimbana muri bayibage we mbeo kuri nkuko tutaje gipanga we ntari wegenda bantu akanyama ndakubera akanyama kiho we nawe ngorane kaje simbire muhira gusa ejo ndicho tubona ejo mu gatondo wewe telefone utangure ejo nyine ejo mu gatondo ayo ndabona amaze kumenyera akazi ni kinini ibyo mbona byo ntutegereza turi muri Saudi muri Saudi urahazi no ndahambo numva niyo hari ibyombo byinshi reka rimwe ubonye akazi ari kenshi uzuramubwira ndagufasha bakaba bacunga umuryango reka birashika reka nk'ubu ari gusanga n'amubazo ziraza usanga bose si hari usanga kenshi kwambwira nazaragufasha kuko jini nuko nyije nakura n'umuyaya ahura nuko twakura wowe ushaka byose ubikore ubyikorane uzoturi ku mugongo ukiri muto kuko iyi nzu ni ibyacu byo mbona tuko tuyaga bisanzwe by'akazi kuko ni iby'akazi yaziko umuzamu n'umuyaya n'umuhoro yabaza n'abajardiye baze ni inama ni reunion akazi karahetse reka birashika buri rimwe abantu badahanana ibyiyumviro urabona ko uyu ni mushasha hari amakuru atazi rero bimwe bijyaye kumwereka menyeri ibyo inzu ari nini nuga tugano umumenyereze none wewe ko umuzamu umenyereze umuyaya ari ikibazo narigora nakantu kaza kubyamira umviriza ababyeyi wewe nta burenganzira ufite bwo kuganira n'umuzamu urumva ni hariya ugakora akazi kawe k'ububoyi k'ubuyaya hariya uyu nawe agakora akazi kiwe k'ubuzamu k'ubujaradinye hariya abyumva neza kiramutaka urazi ko umujaradinye yadahari ukabura murarira mu gihe batararura urazi ko umuboyi yiga umuntu ukabura murarira nta mwanya wo kuganira abyumva neza kirazira umwana w'umukobwa yiganira n'abagabo ngaho mwiranira aho atugora zidobasha bijewe ibyo byo kumenyana n'abagabo ngaho ninde y'abagabo ni kwita oya egenya ntabwo yakunda kirimo umucayitayi mukeya iyo ushyiremo umutayitayi ushyiremo n'itangawuzi none n'ubu mu buyayi umwigisha keretse kwishyira ko uzi ibintu byinshi ubona ndakwemera ucawe kugira ngo uzi ibyo byinshi dore karashinga ni kubizi utange kumbwira jewe utange kunyumvira ibyo ntakora isinya kingahe ibyo ndakora ibyo nyiyumviye ibyo nyikeka ko jewe ubu urashobora kuba atanakira ariko nka kariya gakobwa nturamenya inyifato yawe wowe urazi ingene abakobwa ari amashitani urazi ingene ngaha uhinduka wowe ukabura aho kwigwa wowe ntuba kwagirije kuja kumufata ku nguvu wowe ugira ngo yari gishoboka cyane imfasi ho ego ni diri y'amahera ariko umva ibyo tuvyamamo urindiramo ndose umushitsi nicyo gituma nciye nkupa nca ndakurondera mu kantu ego
byashitse kabisa. Byashitse biri kuri Paul rindiga tuca tuvuga ingene tuja kubitora. Okay, naho mukanya merci. Sawa. Urumva rero. Sina nakubonye ngenda kubona uri nyuma yanje ndiko ndiganira. Basa bosi mwe ntimuguma mwita amatelefone gusa. Ega wabivuze ko telefone ari ngodo yawe nibyo. Basha nibyo. None wewe amakuru yawe bimeze gute muhira na mahoro ni jewe muhira bimeze neza turashima bidogo. Mugabo rero ndakubwire dada wanje muri iyi minsi nagira ndabarukira uduhera nari narumvise ko mufise ingorane z'amahera nzobarungikira muri iyi minsi nimba ari byo byari bikuzanye ntumpevye oya si ikibazo cy'amafaranga ikibazo cy'amafaranga cyo ndazi ko cyavuye mu idobo icyo cyarakemutse umviriza rero ndakubwire izo ngeso numva wiharije nzi kandi ndakuzi kuko urazi wowe ko tuzinanye uri musaza wanjye ndakuzi neza izo ngeso zo kuguma waba wakunze abakobwa hariya batandukanye nabonye ko ngaha haje akandi kantu gasa neza kameze neza namubonye basha nawe arahiye kujya kumuhwi umviriza rero ndakubwire izo ngeso zo kuvuga ngo urakunda uriya n'uriya zihagarika kunze nde uzi ubonera kubera kimwe bw'umufatira hejuru wewe uri mushikaje ariko uri muto urabyumva ivyo nakizi ntuze rero wiha kuvuga ibintu udafisiye ivyo urabifisiye ukuri ndabifitiye ubuhamya bwo jewe gusa icyo ndakubwiye urazi amabanga ya mbere ko nayabitse sishaka kandi kuzongera ndabika yandi mabanga yiwawe kuko jewe sindi kese yawe unyumva kandi ntaho burya rero ingenzi y'imihana niyo nzanye y'amazimu wewe uragenda cyane ntuwareka kuzana amazimu umviriza nakubwire hajya igipfa cyaburiwe n'impongo ndabizi urabizi umugabo rero ngira ndakubwire yego ndazi ko nkuriye ibyo ndabizi umugabo ngira ndakubwira ati izo ngeso zo gukunda umukobwa uwo ari we wese sinzi wirabura sinzi utukura ugize ibyo hagarika ayo mafaranga rega mwigi nazohera amafaranga ndazi hariya abahenda abantu b'abatunzi mwebwe muri n'ikibazo ndabarahiye ubu nabonye ko ufise umukozi aratagasa aho ubona ko ugiye mukozi simbuye umugore wawe umugore warinze wumubona ukuntu twamuzaniye inkuru zimeze kurya akaca byifata no kumenya nta nicyo bimubwiye ntacyo bimutwaye ahubwo uramwibaza ujya mu madame wawe ujya mu wifi wanjye nasanze imbere neza rero yuni jewe uyu mukozi mushasha muvuga ngo arasayangana je simbona nuko asayangana n'ingene mu bivuga kuko asayangana ntasayanganye kuko ashitse mu gisagara yoze Tanganyika umviriza rero iyaba yari ubundi uvugira ko wabonye je uyu yuni nta nico turavugana cyo ntacyo muravugana nico gituma nanje nje kare ndakumenyesha none wewe uyu yuni ntacyo turavugana na kimwe ivyo bindi wabikuye ibyo bindi nabikuye hehe ko je nkunda abakobwa kugira ibiki n'ibiki wabikuye mbega ujye mu kugafite sinabihevye ibyo uravyibagiye kubyirengagiza kandi ubizi ufite inagize kikari wabikuye ibyo rero ntabyuzi hajya mugenda kujya mu dogiteri ujya kwanza ikintu cya mbere ujya nta kintu na kimwe mwakorana ndeke ukimenye ujya n'umugenzi w'umugabo wanje ikintu gusa no kubwira cyo umenye ko ibyo urimo byose biranshikira kandi urekane nabyo atari uko nawe nza gusesera agafu kuri wa mugore wawe ukamukereka arashobora kutwumva n'ubunyene kwibaza ko ari kure atari ngaho cyangwa hakagira n'undi abyumva muri wewe y'insaku n'indi yabikwigisha umviriza rero cy'ibyo bintu by'insaku n'atura hana hari turabireka jewe nta nsaku urazi ko ndagukuriye urabyumva neza ndabyumva uje ngaha ukaba ufise ikibazo muhira cy'amahera ingo usaba amahera fata umudugu usubire muhira urabyumva neza wabuze amahera yo kuza telefona ndungike umuntu abatore n'imodoka imidugu urabona ko ngaha iruza urabyumva neza iby'insaku ndabyaza
urabyumva mfise uburenganzira bwo gufata umukobwa cyangwa uwo ari we wese urabyumva ku mahera yiwawe kubera amafaranga oya si ukubera amahera kubera ubwiza bwe kubera ukugamuka nta n'umwe nzofata ku ngufu urabyumva neza yego ndiko ndahumva ikintu rero kimwe nokubwira ujya mu dogiteri mujako amabanga yiwe yose ndayazi ndayafise ngaha ndayafise ujya mu dogiteri mujako ujya mugenzi w'umugabo wanje atubwira iki ku mudogiteri umenye yuko ibiba byose bishikira ngaha ndabimenya icyo nokubwira cyo rekana n'izo ngeso bikiri mu maguru masha ndikunda ngo impanuro zagusa hirya y'ejo uzotangura kuvuga ngo urumva ngo bushikanje ngo byagenze ndikunda guhanura kandi ntahure unyumvirize reka kuza uraba ngo baratukura ngo basa gute oya bijya biraguhenda kubera amafaranga abatunzi mwe murakomerewe umugore wanje ntatukura no umugore wawe n'umugore mwiza agororotse arabyibushe aratsemuye n'ukuri nta kasoro bafise Imana yaramuremye none ibindi urondera n'inzigo niki ko muzana amajambo yo kudutandukanya igihe n'umugore wawe jewe sishaka kubatandukanya n'umugore wawe ahubwo ukabandanya iyo ngeso yo kugumukunda kariya na kariya umenye ko n'umudamu wawe bizomushikira umviriza nkeneye ntushaka nkeneye jewe nzokora ibyo nshaka wewe tuzana umbwire nawe ibyo ukeneye ndakutunganirize muhira urabyumva nk'umuryango ariko ibyo by'inzigo byo gushaka kunteranya n'umugore wanjye sinkeneye mbeza ndakubwire musaza wanje igipfa cyaburiwe n'impongo kandi barawuciye bati nkunda kurya yari igifyera kimumena inda aho ndahejeje urahejeje igire amarebe kuko najewe ibifyera nabyo sawa ibifyera ni by'abashinwa ese uraje